si bai ve kule hey kan seleb tun laia lar tak mai Jeremy lal thang tura mitam tak bum thu boya jel lo tang to le tun hnaya sarkar document lem manga court le khalem manga jail lampanga tanga midang te lo chhuatir tu engtin nge che ta lo lak ti te kan hrechiang thei ta a tin amalama khan kha police ten an han kol lania police ten jaila a omlai kha police ten anan man le chong ania tin chutiangin a poisa man na thin a poisa thun tir na thin phone man sak thin po jaila thok pakhat po jail driver pakhat po thu zo fi tur lak ani chungchang te po kan soi to a khami tuma khan ani hi amalak na hian a in man tir zel maya an man chuak le mai zela nuwa hian chek lem manga mi bum te chek ruak manga mi bum te tin thil dang danga khatiang anga lo chet to na te tin ukil lema tang le tuna hetiang hian le khalem mangin an chele nia khami tuma khan kan soi chian theilo le police ten an han zo tanga kan thre chiang chu ka ti pakhat chu pon lama puitu thatak ane nianga he apuitu hi tunge niang he heng ko heng court le kha te jail chunga siam theidon silwa tunge lo puitu niang o ti te po police an ron pong chok thura nga yang tin ka soini kha te zon hei tun tuma hian chung te chu en ho kan tum don ani Mizoram police tarlan darin lunglei police station chuan ni somni pasari thali sangni somni parukhan arlal duomi district and session judge lunglei judicial district lunglei ne na tangin first information report FIR andonga FIR anzia danin ni somni pali thali sangni somni paruka court athut lain tuna lunglei district zela under trial prisoner judicial custody of mek bipani malsom tluang le dokap thanga te chu an in lan ani heng mi te hian ni som pathum thali sangni somni paruka court of district and session judge lunglei judicial district le kha le ni som thali sangni somni paruka honorable Guwahati high court le kha ni somni pali thali sangni somni paruka hearing nei tur le singa faina discharge bon a an chuana tur order an ron keng ani mase heng mi pani te hi amani ni somni pathum thali sangni somni paruk ama nen nge court hearing an nei zo chi a an hearing nei hun le turpo niriat thanga sangni somni paruk an lo fix to a fix alone to a he thilawang hian ring hlalin district jail lungleya thilom zia chui chiang turle clarification siam turin akal ngal hi kan soi fialok a hnai vai khop maya ni somni pathuma aman hearing aneya ti chuan ni somni pasaria ni thum ni li ni nga ni ruk ni sari mai ne ya akara ni li po aliam man lo ti na ne ani li velang ora aron kal le ngala amaro chu ama na thuthluk na lo siam sakto anin court le hun tura ako po niriat dai kha lo ni sia kha pakhat zok kha ni don ti na ne ya high court thu lo zok pakhat zok kha niriata mei niriata ron court le tura ti chau kha ni sia ziak ne na lo da vek don sia amaro chu ni somni pathuma chua theina ama thutluk na siam turan ron siam khal dai mai kha alo mak ta em mani chu chu he jatsian ring hlel ta a chui chiang turin kal ngala ti chuan a chui chen na tangin heng mi pani malsom tluang le dokap thanga te mai ba ka hian lekhadik lo manga jail tang convict to chua anom nual nia la nawangin lunglei police station FIR a the lutta ani hey hele kha ho hi a ang viau te po nianga soi tong khan tho pui thatak te po nei ni ti a thiat dora convict to jail tang rowan rel sak to thiam lo chantir to jail tang te po ron chu ngau mai ti na ni ti zon he ta pui ta chu court ta nge bel na tur le kha ti fel tur man chu lo thei lo ni khangan man chu to lo chuan amak viau zo kang hey convict to chu te chu court le kha wa kalanga helo chhu turani etin court in lan to kher ngai lo te po ani don hloma chu wangin helai trial prisoner te direct a chhu top tit thei si lo court ta kalngai si lai khana man chhu tir ta ni ti kha kan soi fiale lok do ni ti chuanin lunglei police chuan rang takama la ngalin FIR in asoilan mi som panga document diklo manga chua to te zon na hi an thok ngala mi som pakhat chu man lein jela da let le ngal ania pakhat lo boral to in khozol police in an lo man mek pakhat a hom bok hi a chua lai a poizia chu ta chon kan choi chiang lo ka nge a boral te no man laina tom khop mai tin man lo te pon lo ma hey
khozol police in an lo man mek pakhatom le bokani jela tanga chuaka poi khoina danga vai nam noi le ngalani anin taka chuan heng jail tang thang habitual offender an tiang chi tam takhianom thina he ngau hian anan chuale po hem poi dang bok te hian khoi le du khop mai chumi lan na chu hei khozol police telamin lo man le ni soi chun zom zelang o soi chun zom zel na atangin document lem manga chua takte mi som pasari an lo ni zok ti hriat ania pokso case te NDNPS case te ruk case a convict to te ani hlomani hei at case te hi serious hlomani a convict a chu ho hi pokso chu kan hria an soi photo trina prevention of child from sexual offense ti ani no pang kum tling lo khoi khem na no pang kum tling lo lakap mi pat mai chiat na khami chung chang kha ni no pang pong swal case ti mai teng o chuta thiam lo changa jail tang to te lo chua tin NDNPS hemi damdoi tol ruk le kai noi damdoi le akai noi tol le khatiang anga in convict a har ve ze kani NDNPS e ka hian an ron englawa an ron khingan tinik deka then hian chuak le mai zela chung te po chu amaro chu tam tak convict an oma an ron chuak le mai zel kan ti teng chi po hi anom thin ani heng NDNPS ek khi akhir ema wang hian chunga har sa taka police and evidence zong ne na judge te an min thlap nuwa an convict har sa tak ti teng ti kher teng NDNPS ek bik chuta convict to ten lo chua ham mai ni ruk case te ruk case te hi chu ka soi tong khan an zong chang du phian ani tin chu tiang bokin NDNPS te po an chun zom du viau police lan chui zui zel na a he thilamo phurtu bernielang Jeremiah lal thang tura kum som ni panga son of James lalzom moya of Zemabok berolui veng aizol tuna district jail lungleya under trial prisoner atang mek le silal tlan hlua som thum pakhat son of silal biak sang of republic veng thlang aizol tuna district jail lungleya a nget lawa ambulance driver na thok mek te chu in nam noi ngei ne hria in ni khat thlanga sang ni som ni parukhan man ania ni sari thlanga sang ni som ni parukhan district jail lungleya dalu anni investigation atanga alandanin Jeremy lal thang tura hian heng convict mi som pasari te hi lo bum kwalin an case appeal asiam sak thei thu le mershia ukil alo biak sak tur thu tiamin poisa lo lak sak thin ani azia lo rem hle maya a jail staff berina he tianga lo pui chuan alo tho pui chuan poisa chung changa te poning poisa wang ani don ti chu chiang renga amaro chu a jail staff te berina he tianga lo theu pho pui tlat bai chuan tan khan mala khan wom don lu tukani le kha sang alem siam chung chang te thleng poina niang tang ho ne na tang hian Jeremiah hian cheng singli atanga cheng singa thlengin poisa hi lo lak sak thina henga tanga poisa mu zong hi cheng noi khat sing thum sanga borvel ani an poisa mu te hi Jeremiah le si laltlan hlua te hian an lo in sem thin ti hriat chu ani poisa hi si laltlan hlua kuta emo a GPay account na alu thina si laltlan hlua phone le banking transaction zong hi arem ti na thlapin Jeremiah lal thang tura hian jail chhunga tang hian a man sak thina ni ko sanuam ve jail chhunga tangin staff kha tho pui miau mai sia en chun zom zelang document lem te hi Jeremiah lal thang tura hian a mun ni rasi venga xerox le printing ti theina computer dor pakhat le district jail lungleya office computer ate alo siam thin ti finfia ani laltlan hlua hian office chabi te lo dil chua sakin Jeremiah computer man la hian lo veng thin ti hriat ani eng document siam chop te hi si laltlan hlua hne na hlarin si laltlan hlua hian jail thu nei tu te hne na a pe thin ani eng document lem siam na atana man computer le printer te hi man ni in forensic science laboratory ya thon hal ani pui ve hi pui mep khop mai soitong khan pon lama tanga pui tu nei lo chuan kha jail chunga tang kha chuan computer le phone le khang zong document siam na tur kha thil the ni lawa hei an soitong khan he Jeremiah hi atan na chan kha ukil lem chan wanga ni ukil lema khan alo changve de unwal mana tin thil ni phung te polo shenual ani oma tin heng jela na chuan en ton tur le kha te po tam takalo omanga he a tho puipa berina jela thok
cha bi nei thei le chu ka hroi lut thei berina computer le khatiang ang chi le kha te han ko mu tur nei kha chuan atan kong a ko sot sot don tina ani ber mai ni Jeremy lal thang tura hian jail tang te hi bumin an chhuat theina turin ma ala a poisa an choi nuwa an chuan order lo thlen mai tur thu shilin heng order te hi ama in siam chopin silal tlan hlua hian alo pui thin heng document le court order lem te hi jail thu nei tu te hena an thlen nuwa jail thu nei tu te hian order mangin jail tang te hian lo chhuwa ve mai thin ani heng mi tang som pasari document lem manga chhuwa te hi ni som thum thakhat sang ni som ni paruk le ni som pariat thathum sang ni som ni paruk in kara jail atang chhuwa an ni he case investigation la zo lo ni in sui chun zom mek zel ani e Wale haka an chanchin kim chang tura kan hriat thei ri chu nia apui ang reng khop maya tin an soitong khan a chung lama tangin pui tu thatak pon lama tang nge chung lama tang ve thau kan ti don nge a staff nge na puya wa nge na tan kong all sam don ti kha thil lang chiang takania kan Jeremia te hian an bei huai pop pop khop maya he ta soitong khan under trial mek lai courtina an thungai to chunga lo tan ti ri ho te chung ho lo chhuwa ta kha nga rin chir viau inari no ma achan chu khang ho kha chhuwa lo ta se convict to ho jela tanga court order ron thlenga jela ron lu ta khatia chhuwa mai kha chu man chhuwa lo na chance te po kha tam zo kani oma amaro chu atianga trial nei lai me ka lu ta ka chon thil boi zo tan doi mai ne chuang chuan ti hen man chhuwa an ni ta ania a chui tu te po an fak oma tin e milo man chuak tu judge te po at ngai to uluk le ti a hriat the alom om tak zeta tin soitong kha heng misual te ti mai teng heng mi bum thin te hian an tluang viau thin ma sela an tluan lo chin hei ani po thathum na vele ka man chuan han ni le ngal maya a tluan thei tak tak me ulo ne poisa la chu chu ti te luan an la lut nem lo le ngala om zel phaise chuan zel tang zong zonga chhuwa 5 kang ti te po thil hlo om takani hei hi film khurnan mizoram apo kan jail sang sanga te kan man pha nge hin arin oma har sa takin mi in police ten an chuya tin chung ten na tak takin an tuara pong sual tele ruk te nge yom tak tak huat thala tak takani tin NDNPS dam doi kan huat ai dam doi case lengin convict to har sa taka convict to atianga han tan tir to convict thap to anan chuak le mai te kha tilpoi takani til thalo takani chuwang chuanin hei man chuan an nia khatiang kha story ania mirin omlo mi an lo phakar len lo fin chu thu ran lo ri sela mirin omlo mani na a rin omlo te chung ina a hrin chua pakhat chu ni in alang ti chuanin hei heta tanga poimo deu lang ta pakhat chu jail tang te kan enkol dan chung changa mizoram te po kan duat viau ni na langa pori sela ti du da emo khatianga vot ti chiam tura ni lemlo amaro chu kan treat dan kan enkol dana in enge ni ramri khamchin thi sa kham thiam te po angai viau ome hetiang hian tute emo in thluak mang thiam tak mai le thil ri suai tak mai ten ti hian hoisen takin ma anron lapup mai sia amol pho thla ka ri pori sela he thil hi film khur pha nan mi zo ten ra bi thar in ring ton taka kan om mai thinna lakata film khurna step khatin miron siam thar pha don ni in alang engpuri sela he chanchin hi dangdai ema mak dangdai tak mai ni akin zela pokon la soi tu ni nalang chuwang chuan kan phuang to tu na hian thu chiang zong den kan han puang chuak le ani Jeremia tho pui pa po mani tho na mun nge ya an lut le don ani ya enge an don yen nuam viu don nge nuam lo viu don ni thil tu te hin zawain kartop man nom vekule